وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنه وهاق بما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى قل فاتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده ولا تك في مرية منه إنه للحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Tafui deh, tengok barang Ngasaki Fimai Aku fadu kana wuri
الحمد لله ثم الحمد لله قرآن دكريو بيل مني بمنغالا كا ولا ولا لي كوروندو أسمرو نوفو تفسير به إن شاء الله تعالى قرآن سورة دلكنا نوفو سورة هود بتابنا دمنيه kunu sura tana anjora ola nga ñinengana ke ka fo ale aya bi konondo ani konondona ala ye kunafoni min di mori hero no kono fana mi hakli wili me silamaya jeklu kono bi fariyala dusko jaliyana ka nyashi armani nyomo ko fu ka ke silamaya jakola korana sulandana aya bi kono dona ala ngona nay ka fe wayna mi no bisinga armade ka farya bu kono lemani akola anya jira o dakriyan farba manangala atlaga ni flaka menaw ko jaga may la se flaka la kado ka menaw fana anyi no lu fe flaka menaw sinaka ka dakuniya enregistré ka bila kana o tɛmɛna kunu kado ka menaw ka enregistrement masamoya fɔlɔ maraka menaw fana maraka ka menaw olu fana ka enregistrement masaya ma fana masaya kana dakuran yi ka latɛmɛ an ye aya minnu kala a ka ca aya 1000 ye nka aya minnu taara fɛ k'a fɔ kɔrɔ ka fɔ kan wɛrɛw la jamana yɛrɛ lahalaya kama o kama a ɲinina fɛ lamɛnbaaw fɛ k'a fɔ ni aya suguya ni a ɲɔgɔnnaw a y'o tɛmɛ nin kan damadɔ in na ka d'a kan jamana cirumɛ fitinɛ min ni balawu min kɔnɔ bi hali ni bɛɛ b'a la nka ni siya saba in olu ɲaami b'a la kosɛbɛ ka d'a kan silamɛya faamubaliya a ɲɛ ɲuman kan a faaminbaliya a ɲɛ ɲuman kan o de bɛna ni min ma sɔn silamɛya la o ka fa tɔgɔ duman min n'an b'o la diɲɛ kɔnɔ ko jadi n'an sera aya ma min bɛ sin ka a jira k'a fɔ o tɛ kɛta ye o kuma lamɛnbaaw y'a kanu k'a fɔ ka o fɔ kan saba in na aya min ni an b'ale kun ka Ala subhanahu wa ta'ala ko Muhammad n'a ye ne alaja maa si tɛ dugukolo kɔ kan k'o bi to fo ka lemɛnɛ o maa si tɛ a bɛɛ adamaden finman ni jɛman ko bɛɛ bi lemɛnɛ n'a ye ne alaja nka ne Ala ka laɲini diinɛko la o tɛ diyagoya ye afa anta o tuma ye Muhammad tukrihu e de b'i diyagoyali kɛ annasa mɔgɔw la hatta yuminu ko fo ka kɛ hatta yakunu fo ka mu'minina lemɛnɛ baw ye wa ne Ala ka laɲini to ye e de bɛn'o k'i ka laɲini ayi
nishiti limana fana karane alaga je kuma ma kajja ko ataka ma kele mana joy o mi me ngolo la o bla muhammad o nene nyinna kado kamera o fe ko ka afoka bla kana anni yurmo yazaro o dakuran lasile ni kura misaka flaka tanana o flabe temena ma flabe ya foka daga flaka on fo me nyongo don anga beta temena kado ka namara ka amma olu tade soro folo kuma uka amma gana inshallah taala suratu hudu minni amina do ala lahala kirangrale flaba kono ala kirangrale folo oye muhammad sallallahu alaihi wasallam sulanu nga ako laqad shayyabatni shuhudun akigaro suratu hudu ene muhammad shijede me jiga gado me asro shije kelendala nga suratu hudu ko fe la kare ko shayyabatni hudu suratu hudu ene muhammad shije akaja sula bewa tere mune ba kono majmene fara onene ne eyo do hanni o ma aniru shije o kanga amla tashila amena se aya moy tambalika akundige yenanga samo arama de i kungeleni i keleni ni kobi kunga i keleni arama de se ko chamangere ngana fara ko mo bela olu be laje ke ladige akade fana yo olu kake alamaw ye amal make biira ko do bledo dafa e be kama warani do dafa codi yira ma be tledo ke ma wara be ko ke codi o aya do be ala ko la muhammadu itle ani mamanu le menani no fe e komi ne ala ya tlen fo codi ala kra hamina na jorla adon de ko noñi dutigi ete muhammadi nete muhammadi o donaw nga ndakura inde muhammadi itle ko tede nga ne mamnu mi nafe ko mi afoti ko mi ala kara ko ala ye pman vone ne me ma fata tle ko no yira ba ko yikle ni nga mamen ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah nulu ben nafe farajan farafina musoni cela dimisana ma korola fati ala ado ngaro ma ko suba koy ki komi ya marade ci komi anga kete ne ka kete te de anga kete de ala kara shi jari nga duguje amal maw mo dla ka gole de c'était joni e c'est be alay o mami haglitige shinyana kodo o ditige o yene ni nene kanga hamimina o do fle de o isla yere kunga pumai yenanga do la la sabana e flana lakram muhammad sallallahu alaihi wasallam ashire do kufara ko kirama do ya shire jo kasra la kara ramana o wala krata le ngoroko kirama wora bina shire jo ma misla ira damna sa bismillah ni ala toy am damna ni ke arrahman amangtumi no yetu ngoro masay kasro adama de ka foy note arrahim annama kanale masaya no bibo adama de ka biga wuli kono ne ma flado turu ngoro fasay masaya iga foy noto e masaya turi goro
o furuba masaya furuba nematigiya o de alay الرحيم ويارما دي ركا جيجانا كا حقلي أنا فرقلو ولو كلما لما كوفي نما منا أفهم نما كرنغرلي ألف لام را ني دي علي ألف ني الله على را مسامي نيبه فبلا ودو ياكا محمد فبلا نيكرو كتاب يغفي وكمة آياته عندكم يوم ولما آيو إيكارو كافو أبي فلدو تو وفسيات ودازق ليدو وكمة كوري عندكم يا كلنتين كو أفاندي كما كنا دون دمنا dakura kilende aya kilende oh kimat ayatuhu aya kile korob bacama babela wa bekadu o gafere flamlu oh kimat ayatuhu summa fusilat wa be dazig le na opma fato ya kanu noloma ya kanu nda shido kanu nda nyira don o kanu o jme ko ma bi se seli kanwara la min qur'ana tegele ana ya rabu jabi ijo ay ara ko mi abashi bi abisel no bomna ga mi abashi bi to fana ba gade oh kala bi kabe me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un on nagura fi lasage ko masami nye jigini ke kitabu ina de anallahu ara masami nye be febela kitabu ko fe mabro kimata ayatu aya kelengele be kono faledo abe kadu summa fusilat gonata be dazigira min ladun abora masadeyor la hakimin aha hakimu gora minga ko akodo kadu kodu aka makele kadakuriya kele koro bawu de bala ko masade ale koro million de bala ale yo masade khabirun wa duguleno febela ala eka kan kolo jumeno esa ko bina jo ala kadakuriya jo nona in ala che o kanji me jien kono ko dakuriya kele ko koro million bisika sorola ni masaka dakuriya tay wara ka be mi wara kan digi be mi ebni gamara kata ki bisimi gamara ka ni gamien kata ina alati koro me mala koro jul bala mi ngo ga caya boram mundi ba feji me mi ngala ko kam ka kwa dakuriya kele kuma bi abu ta wolo na ina alati o kambe mi o bonanga be mi wara bu be mi o shabe mi jeng kono akana adama don tacce ko bla sarafu kade subhanallah o ala kayni o aya kelengele be o kimat o aya kelengele ikaro ka fo masataro be fana do dakura wolo la kono na fo suratul fatiha ini ala che o fatiha aya kele ibina kaji men ne fo sa ko be ay kaji men me bulo ko dakura wolo la be qur'ane sulangele mo e to de qur'ane be mo o kambe mi je kono ika dakura wolo la wolo mawla ko bita be qur'ane bayimbe mo qur'ane bayimi ni aya kelengele fe o bi wolo koroba chamana aya kelengele a imalo me ko so sade ala do dewa ni may foba ko mo bi sera selu kala ko aya te qur'ana kono ala ko mina ko hakana sel kawarala angara mo ke era kade ni ina la chawa opma
kana te kono qur'ana jigina ko fe bes na ta ga ika fameta famela baraka kenayati na ko ala jaba ka te ngama ka te chero de kerengere ka jiko ka ko Muhammad ne ga maka ni nga awale to anamade nyonye nye de kerengere ke ajigiro kuma awale mo ko yela ko meela ko na jigina Muhammad minga yala asella ni kangore ka jirana ko wa ne de kira be mo opma fonga selni kangore hal kabila o tama me atwadi arabu jamana na maga min kaunde kelenyi ngala karama jena shi mako wasalu kala kurana kele mi ngala ka ala do fay dakuriya jemana utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salat suratu lan gabutu aya binani ane sabana mafli binani durna utlu kalake min alkitabi gafe mi jigira ga fle ala ko kitabun ni gafe ne kimat ayatu adakuriya kelengelo aya kelengelo kwa fale do korola majida ko dana alera ala ko kitabun mini kimata ayatu aya kelengele be fale do koro ba chama na mahita ni ala rate o kuma ko suratu hudu o aya binani ani duruna o de ba fasa aqimis salata selike eswala utlu kalake ma fena uhiya ilayka min wa yukreka min alkitabi gafe ngonnana e kan vlalaje kitabun nine gafe kimata ayatu aya kelengele belejele me korola mata do ni masangalate ka fonya bedo ni ala kelende o tigake o kuma o wala kele ko ala kele min wo suratu hudu o aya folo la wala ma aya flana ama ko aya flana o kuma ne karo ka fo wala kele ko kuma muhammadu nene ala ko ta o kuma na utlu seli etwale kalake ma fena uhiya ilayka min wahyu kireka kabone masangala yorla min alkitabi ninga feina idi ko turi sa amal make febita afo idda yalla ko ayata qur'ana kono ka fo ko magan seli o man ngoradi ngola do kawnde be muhammad yere fa kabe abena ko kabe kabila waro ka kawme larab ka yere kono larabu jamana yere lay no bura shawaro chama twadi muhammad atwadi afme to shaw chama ba ka dina kono nga alay mu bay kana shaka dota kani yere ka shakata ay utlu de kalake ma fena uhiya ilayka min wa ikra muhammadu ka ne ala fe min alkitabi ka bo gafeina o gafe jumay kitabun ode gafe hukimat ayatu mini aya kelengile be fame korola akram malaide ega kado tanyana de ko dakura kelengile korob bakle mo bela jelela o kambe mi hal koroflatu la femi anga se ganga jela bo ke gate bana nyira yow musamini o ka dakuriya kabini jemada kana jeda ala ka dakuriya sanama ibitai ka ndamene ne kungo wa bina bansini kibo no kenye kiga dio masanya be ko to no le wa ina la je ka sura ala ki mo muhammadu kanoke ne way sanama mi jigiga ni jura ni nyefe sella o do defo chedo ngani ko mawta muhammad la fo mi manere famya manere jammo fo pian mawye wa bi gasabe ka mawfile de ngami so hakil wera la suratul muzammil la jede qur'ana wahyu fulana ala ko yecodi alima allah an sayakun fikum barra wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yabtaghuna min fadlillah ko wo ne alabado ko wati dawla aw do buna ke afari mandala
ne banada bana be kana mawne minande ma tita tigata ikanya ma ka nima bana ko mawira bina kala olu bina ke tama yorola tama de o fana te hakili sigi balade do balo yini sirafe do be yuqatiluna fi sabilillah ko do bina ke jadi yere la ala kira fe wala mala kira ke ma ku cigata wa amal baw nin gondo ga yoro saba ni suratu muzammilu ayajul naru suratul muzammil abe fala ba mo be tan ko ni dakure ni école la me ala minye dal ke kanyama joda kanyama atwa de hakli sigi da hakli sigi baliada kono gwada ka kono go baliada opmana wala kile nyado arama de tisiga ta wato fo kono gani nyama joni nake di ibiko la hala kono opmana ni bo la hala kono akadi ikasinga ko ke kabo jona ki yera soro ala yole hala sabata enanta ko fayna ko ne ala bado wado la aw do bina ka mangane o ni mangane ni bi selga sa o akadi ikasinga selga jona ki yera soro kadaga jolibi dila sigli dila ala imangana koy ala kanu ga ke ayatan gononna suratul muzammil ayatan gononna de ba kan bayina ayal la bangdu dal masade ban fo ay ni ki bi kem hodo kon ga ko ka ki bo jenga ala bi lebu fo ki jira bela ibi ga shitule ko nan noro bi joyga atli farlama abzingi yelete ay ibn mo wonna sa iya do bana bato chena akado ye gasinga atwadi ako ga yara so ka lafiya ka boysa ngala ko ne alabado an sai kun min gumbarda do bina ke awla o mangane ne de banada ngona tabe ne mangane sa ay bi kamme edi singa ka sel ko la ki yara soro bana bi law masabado bana bi la ala ko la ayde faqra'u ma tayassara min alquran hanna kira qur'ana aya doni la ko fitini ibode ta hanni magane kan singa nyara boy kala ay klonga de doa shaj mai o shanne ala de klenyoa ne mo dawa o ka da yoro ninto doa ne masasan mai ngaka bana ma digla chujo ki ko deta ni ko lam yalid ye qur'ana fo wala yulad ye qur'ana fo ahadun ye qur'ana fo ala ko hanna karo do de ga tijo kibi ga kanju go bashile de fo ikakanawa ede alaywa hanni bana bila kele alama do ko wado rabbina kala o lubi ga tamasra fe balu nyina wala ma kungera wala o mami nata kaso fa be tamasra la o hakli sigide ko mami zigi meso ala ko amaja ino tamata ino balu nyini fakra umma tayassara min alqur'ani hanna kira qur'ana aya suruma do dako yakele do kiko de fokasli ngala la tijoy ika kado ta ko njugolo bashide o kamborami o de alaywa o yala kaywa wa akhar yadrubuna fil yabtaguna yuqatiluna fi sabilillah ko do yo rabbina kala ibasro olu be jadila be adu min me jadila kenaka o kono gwame kada ka no jugu be nyona halisi ga dumini ge o kagole o yora la seli rakete ko alay kangar dawye na ko abi seli ka keto ni na o bina baka ka to sella o kuma ya to do o seli keto ko foledo ala rafa ala kara muhammad ibla nyafe nara ka yakelengara minu jo nyafe minu mi jo e ko fe sella ko luka ko marfauta ko tamauta o be sella atibla kada ka jugu ka aw akadu yede aw kanyine wala ma te turlo bisinga de shafu o kuma minu mi jo e ko fe ko luku ka tamanu ko marfauta kulu kile min no o tna jo e ko fe ko lu fana ko ka tamanu ko marfauta o lu ka unyashi jugu mo ne ara ka kelenge kun o kuma minu
ni olu mbe e ko fe nu yara kan kele zoro olu bi munumunu kana jugu nyefe nu ka tamanu ka marfa minu njo messa olu munu ka to jodon no nona o mo mode arka flanay minu ngume jugu nyefe sa o mo olu be arka flana do en zoro fe o ma fla be arka kelengele zoro mo fe nga na afla be ashita ka marfa bla ala ko na nyamra ka tamo ka korongo tala de anya mashi fa o be aya de shaka na ala te koro fe det le fe net savede du be ne ka dabe ne kana yoro fonena anya mashi fa o be aya de shaka ne ala be ne de amde bay farjana wor ko bana o ala opma o taba ko no opma na andi singa afanga kamuna ka nyera sura ala kullu fakra ummata yasram min alquran karo ke bora minisa masam mi de kuni de balada kono gon kono balada medda kono be nda kono be masam yoda ayo kono golla hala yow ta qur'an kelingo ka fo ko anni bo do kono ka fo ki bi selge kamar la ka sangi yira soro ayde ko ale alay masat wal ayata ka sanya la ka dakura sanu mam jigi no dakura a kelengele beni koro bawudo ki ko do ta ka farale ka to wale hanno do ira mate asrami suratu muzammil ayatan kono da flegan wala wala hey karamogo ni temi no afondo do kiyama bi golade ay sabali ko do be ka jamana ngono ko karamogo kayamara do la harate jade amsa karamogo ay sabali itemi no foyto do oti foyke mashima bedo mashitna bedo